Jednog lepog jutra, Daisy se probudila s velikim osmehom na licu. Ispravila je noge, zapevala je srećnu melodiju i krenula iz štale da pozdravi svoje prijatelje. Videla je svoje najbolje drugare, konja Charlija, prase Percija i kokošku Henrietu, kako su se okupili pored starog hrasta. Dobro jutro, svima, pozdravila ih je veselo. Dobro jutro, Daisy, odjeknuo je odgovor životinja. Naglo, prase Perči je uzbudljeno vrisknulo. Zamisli šta, Daisy? Poljoprivrednik Joe je juče posadio novi vrt sa povrćem. Daisy su se oči raširile od uzbudljenja. To zvuči neverovatno. Uvek sam želela da vidim kako povrće raste. Bez gubljenja vremena, Daisy i njeni prijatelji krenuli su prema vrtu sa povrćem. Dok su hodali, prošli su pored patkog ribnjaka, gde su videli patka Kvakera kako veselo pliva. Pridružite nam se, Kvakersi, pozvala je Daisy, idemo da vidimo novi vrt sa povrćem. Kvakers je mahnuo krilima i poskakao da se pridruži grupi. Zajedno su stigli do vrta sa povrćem i divili se redovima sveže posađenih semena. Pogledajte ovo različito povrće, kokodace Henrieta. Šargarepe, zelena salata, paradajz. Jedva čekam da ih pojedem. Dok su istraživali vrt, čuli su šuškanje iz grmlja. Iskočio je Benny zec, grickajući sočnu šargarepu. Ej, Benny. Šta radiš ovde? Zapitao je Charlie sa iznenađenjem. Benny je preskočio, još uvek sa punim ustima. Nisam mogao da odolim da ne ukradem gričkalicu iz vrta sa povrćem. Preukusno je da bih odoleo. Daisy se nasmejala. Pa, možda bismo trebali da pitamo poljoprivrednika Joea da li možemo da pomognemo u održavanju povrća, tako da ima dovoljno za sve nas da uživamo. Oduševljeni idejom, životinje su potrčale nazad do štale da pronađu poljoprivrednika Joea. Objasnili su mu kako žele da pomognu u održavanju vrta sa povrćem i obećali su da je držati podale svaku nepoželjnu posetu. Poljoprivrednik Joe je bio oduševljen njihovom ponudom i pokazao im je kako da zalivaju biljke, uklanjaju korov i zaštite ih od štetočina. Životinje su radile zajedno, koristeći svoje jedinstvene veštine da pomognu povrću da poraste veliko i snažno. Nedelje su prošle i uskoro je vrt sa povrćem bio prepun zrelog, šarenog voća. Poljoprivrednik Joe je pozvao životinje na poseban svečani ručak kako bi proslavili njihov trud. Pod starim hrastom uživali su u ukusnom obroku napravljenom od povrća koje su pomogli da raste. Daisy se osjećala ponosno dok je gledala svoje prijatelje, znajući da su napravili razliku radeći zajedno. Kako je sunce zalazilo nad farmom, Daisy je shvatila da su ponekad najbolje avanture one koje se dele sa prijateljima, posebno kada su ispunjene smehom, učenjem i ukusnim povrćem. I tako, sa srcima punim radosti i stomacima punim povrća, Daisy i njeni prijatelji su se oprostili od još jednog devnog dana na farmi, nestražljivo očekujući sledeću avanturu zajedno.